Kakat pratarik menta ubena risau arajar arpawar kadai kesengi kabapin melung ya kalong ying jong MLA ke umroi constituency kumjo e kipat ba jong kani ke constituency namar hakani kesengi layok ban pelat pat ba ya kakot kabala tho sapang ke jing im hakasan himasima jo menteri rang ba barim ke jela uba Ivansius ke maulong ubala khlatno nakani ke perthai. Ya kecialang ban pelat ya kini kakot kabala ai kerteng Ike Maulong a political biography lapin long haphalau jong ka Little Flower Higher Secondary School ke Badon Hakashnong Maubri ha umroi constituency Ribhoi district. Kabalapin melungi kipat ba ko umroi constituency bat ya kayeng kasem jong uba Ike Maulong hi barok kawai kadai namar bayakan ni kakot latho do kun basan jong uba Ike Maulong uba Ferdinand Banshan lang lingdo hendrai haswa ban passion ni kakot ulaklat no hakawai ke jingja basosi hakasnem arajar arpawai hasurok ba Shillong Guwahati Haribhoi kat ba udang wan pai natura ban wan shalaying kimi shashalong. Kumta ki hinmen ki paraj umba Ferdinand Banshan lang lingdo gila shim ya kalengkor ban pun urlong ya kani kecing ang nu chung upara uhinmen jongki ki bala pendap bat shon ya kani kakot menta kasnem arajar arpawar. Ya kecing lang hakani kesengi la penya du kun basau jong uba Ike Maulong usamla Andrew W Lingdo bat shua kecing lang layok ru kecing dwai kerpang no parish priest jong ka Maubri parish Reverend Father Balestine Marbanyang penbot pat sa kecing pitni ki dor barim jong ki laingut ki khot jong ka longying ki bala khnal no nakani ka perthai kata uba Ike Maulong ikurim jong u ikong AR Lingdo bat ukun jong ki uba Ferdinand Banshan lang Lingdo bat ka plim lengkot syapang uba Ike Maulong. Haswa ban pelat ya kani kakot layo ke jinya thut lengkot syapang kani kakot nau MLA ke umroi constituency uba dairu ukon ningkong jong uba Ike Maulong bat khatdo la pelat pat ba hi ya kani kakot dakiru rang ba kan thai bat senrang rengkat kinuyalam jingshnong ba pher bat ka ba khamper hakani ke jinya lang kalong ba sim ladon ukong san hendrai ki pat ba hi kidai ki kongsan. Kini kesengi kalong sisa ke bekerpang na kementa jongi kum keye. Ban ngimla klem da samlang ya kini kejing kemen. Bat hakaju kepo kejing sak kan mau kejongi ka jongi pa bat kamtam unong elam jongi ke konstituensi kejongi. In samlang ye kini ki jing kemen kejing e kejing kan mau bat pi wei pe wei bat na kementa kitu ki mamla ba ton rengkat langru. Kadai kababiang por bangin laru pan pelai yang dikakot. Hendiat history sipang dikakot kelong. Ha kabau parau jungi Ferdinand. Ha preng joko lockdown arsnem la pelut la jong kapor ban penbit penbiang ye ledi. Ban la ban tho yang dikakot. Na kementa ipa jungi. Kamiar ha kaperteng bangin yo bau kun un posh ya kanu ko kot history sipal jong kupa bat kini gladeng sisa kai ka bekerpang ka bahai khilmat i bakhadu ha ka artrik Oktober arjar arpuwei ha ka por khatwei beji uyo ban pha yanga lemba ka WhatsApp ya ka final print copy ka mengiong ka balende ben lej ban shonno ha ka mobile ki jongai ya kani ka kot bat hadian siteng kentang ngitip ba umdon syupat ha kani ka slapathe kini kiba pensa anu pensa kan mau pensa ye ya lejong upar bal trai sitom mit labat sngi baliwan ya kita ki denjat ke jong ipa ha kini ki them jogri boy bat ha keleng jong jela kini ka kot kekeren sipang we kuna nong kendong umi nagi longyeng kebeduk obami nang te na silang na krum jo kedingye barune usamla barang hai por barang kham khna yo bani school slam nakada bombyang ki school jong kishnong bat la libod ki missionary bat ki missionary kila elam seti sesulong ban pensiong school
But hakta kajing long marway hashlong layai lengba kajing snok ti lengbat ki perlo ki bahiye kino hikai balajong ki senior high school bat kinong sharai balang ki bapher ke baye kendu kajing ai lenti bat suki pasuki leu nong yalam wala nang kiyo kajing nang jista hadu mana pendep ya ke kedan BSc ban na kita ijing sedang ibalong kumulong usamla ap masi lakiyo haka kedan jo kejing nang jing start bakata kejing nang jing start ka bolayo kala ai bor ai mensim bat haka jo kopor la prat lenti na haka bentai ledi na haka bentai la jong kiyeng kesem na haka bentai ka konsensi ka bat bagi sedang ngendus nem syajar kena ispa nyupuar Babon kisau lengo, bakumno kamomi kay tengku buat ko umroy. Nrei haki por ki bamensua, ka konsensi umroy, ka sedang nado nang tay na krum dingye, manpoy syado ni kitem riboy. Amal to ko por ka riboy district kampaton, rang David Tanggaway ka East Casils district. But kini kisnong ki bahap ni atem riboy menta. Yesno bat kata ke konsensi ke beketeng ke umroy hi hak to kopor. Bandalawan ke jing pia iki konsensi pat ausnem sejar kena ispa nyopu prateter. Adon ke jing penbaik madon argut ki bakwa banyele di pa lahirno syang ni ke umroy konsensi bat kita ki wepat ki don hapok ke soyong konsensi ke bakalong benta. Pada hangta sedang bania sya kini ki temri boy. Manleit ban pensung tu ban ye kendu perlo manleit ban syem ye ki jing e jiki pai ba wakat haus nem nyu pupra ka surok rong ga bangiyai menta ka kutang hadu ang te hadu ksui tang hadu ang tu badan ke jingking dor ksui ba menta ka surok rong ga kut ang tu ka lait ka kut ang tu kini gisnong ki jongi sini kidang sadum ndon lait ndon surok ndon school manaki school katuk ni ki bagi balang kiseng suki pasuki isang ban kiyo dak jing trai sitom juki missionary ki baper yang trai sitom juki snong ginong ilam ki baper bar rengkat unong ilam joko konsensi ha to kopor arpo san snem kenti udon ban pe bagani kedong kethang ki jungi ganang kiyo syakmat syapra ini kekon kolong sisa ke kapala research kapala wat benia apa wana tak daw ida songo ya ke Sinod College ya kino hikai kiba lai shimta hak banuat benia ya ki kot kisla na ke benta ban pimbit penbiang ya ke kot ke makalong benta akwa bam fini thap ti kerpang na ke benta ke Sinod College ke BJ ke jungi wadon kino hikai demi kemat hang ni na ke benta ban pimbit penbiang ya ke kot Skin